I gde ste ljudi, dobrodošli u još jednu moju epizodu. Izvinite što nije bilo klipa, ali nećemo sada o tome, danas imamo jednu pametnu stvar za klip. Ja ćemo da radim jedan squad builder u Fifi. Preporučio bih vam da ovo radite u Fifi World ili u Fifi 40, zato što tamo se najviše dobijaju konci i možete ovo da sagradite. Tim košta nekih 160.000. Tako da, ajmo odmah da počnemo. Idemo na golu, ide Casillas, inače radi se o španjolskoj ligi. Tu ide Casillas, neću da dužim, znači idemo samo da postavimo igrače. Ovdje ide Pepe, a ovdje ide Gerard Piqué. Gerard Piqué je jako dobar futbaler, možete tu vidite, 86 devetnih, tu je malo manji Pepe 84, ali nije ne bitno, idemo dalje. Ovdje ide Marcelo, dok ovdje ide Alves. Znači Dani Alves, sjajan Brazilac se pokazao ove godine, dobio čak jednu info karticu, što je jako dobro. I kao što vidite, eto sad kad bi ovo uradili, imali bi manje chemistry, tako da evo ovako drugačije. Izvidite što se malo provokuju, da čestijemo sa ovim programom, tako da priplatite se na kanal, šta da vam kažem, ako već niste. Sad imamo ovdje, pa ćemo posljedno krila. Za center midfieldera ovdje ide Kroos, dok ovdje pored njega ide James Rodriguez, može tu mjesta i Luka Modrić, ali to je dodatna cena, to jest malo skuplje. Idemo dalje. Ovdje ide Carlos Vela. Jako se pokazao dobro, sjajna zamjena za Gareth Bale, jer je Gareth Bale sad jako skup. Izvidite zbog gurašike, to jest pozadini, to jest muziku u pozadini, zbog toga znam što puštam TV, sad mrzim da usnem da gasim. Idemo dalje, znači na levo krilo ide Neymar. Jednostavno nisam znao kojeg drugog da stavim, nekog jeftinijeg, sigurno bih stavio, ali preporučite mi dole kog tu da stavim jer je stvarno teško odabrati tu nekog futbolera, a da je španske lige, osim Neymara, tako da imamo dva glavna igrača, inače ova ekipa može da nas služi do prve divizije sigurno. I idemo na strajkera, ovdje će da bude Mario Mandžukić. Sjajan Hrvat, lepo se pokazao, čak imao jedan transfer, igrao za Bayern München, a sad igra za Atletico Madrid. Njega stavljam ne zbog pejsa, ne zbog driblinga, već zbog šuta i fizike, znači jako je visok, može da skoči i lako daje golove iz kornera. Idemo, pored njega ide Hernandez. On ima, to je ne Hernandez, nego Hernandez, on ima malo manji pace isto kao i, to jest on ima visok pace, a malo manji šut i malo manji dribbling, ali je brz, tako da. I kod ovog tima mislim da je najbolji, šut, pas, fizika, dribbling, pace, znači sve ima ova ekipa, jako solidna ekipa. Za 160.000 ne možete naći vjerovatno ništa bolje. Možete ovdje staviti Cicerita man of the match karticu, ali bi tim košta svega nekih ne lupam, ali 230-40.000. Hvala što ste pogledali klip, nadam se da vas nije smorio jer snimamo klip 4 minuta, pa ok, nije to loše. Hvala što ste pogledali klip, nadam se da ću sutra snimiti jedan video i ćao!